yazi mfowethu kunenkulumo engangayizwa ikhulunywa ubhuti uKhuzani. Yakhulunywa ubhuti uKhuzani uma umquli mfowethu la kuvela khona ithuba nje lisebenzisa. Uyabo, so angibhekile ukuthi ngumquli kuphela. Kodwa the maphinda futhi kuvela amathuba ukuthi ngingangena kuma-show ngilithathile lo thuba ngalisebenzisa ngoba ngilwa nokuthi ngingapheli ebantwini. Leyo nto le wathi mayikhuluma umfowethu ngezwe kuqina ngijabula ngaphakathi ngoba mina ngibhekile ukuba umquli kuphela. Ngisho nongathi wakusaza kusekho ngakodwa ngiyazi ukuthi ngineshow. Ngineshow engapha ngishaya umqulo ngapha yabo ngoba ngilwa nani ngilwa nokungasuka emehlweni abantu. Inkulumo ke le engayithatha lapha ekhulunywa uKhuzani. Ngaqela kakhulu ke ngaqela kakhulu ngathi ngibambe ngapha. Ingabo abantu behlezi besibona. Uyabona manje yakrandi show. Yabo abantu nje bakhuluma lo phinde ngiyibambe ngapha khulume lo injalo nje ikhona i-short and sweet njalo ngoLwesine. Maskandi Online Magazine.